Ka Jaintia Student Union JSU, Kelapen Pau ke Jingkershan Bapura ke Nongshong Shnong ke Elaka Nongkli, hadian balami ke Jingkeno ke paidbah ke Syak Pyntieng Pynsmiej, naki kat tu kat ni ke Kinhuan Mafia. U General Secretary ke JSU uba Nilki Mukhem, ulo ong baka sinjuk kalaya kendu ya ki nongrep ki trai jaka, bat ki paidbah Shnong ban sengap ki jingïe jongki. Ula kintu ki paidbah bakin om tieng, Henry ban Ïeng Skhem ban Ïada ya laki hong, ulo ong ru ba ke JSU bat ke JNC, kin yai beteng ban kershan ki paidbah bat ban yasan na ke benta ke hok jongki. Ka sinjuk kangen bawat hapedeng ki jingïe ke jingbishar hong kan job khadu khadwai. Ning Sngi dan yang iga JSU jensi dia imlang ceruk waki shnong yang ga ilaka klik ucak tak awaro di public hearing. Te ina yang ida appeal da khud ia ga niga jingalang nei bentaw kuntu yaki shnong yang ga stong wom to tin usme ni bahak ga mersnya wi khubor Jowai chaneng wato wa ki shnong yang ilaka klik MGSIR ni dawa MGNigi Mafia ki Pyntieng Pynsmiej yaki te ini yang JSU ga JNC khud yepi wo mi pi jikmat wi fight pi ya ka hok yang pi kemo wa ka hok yang pi ye song go we yen ga le ka hok benta u ye kun pi ya ka future ka livelihood ko yang pi go pi implement ni te ni te daw i mi jikmat liti pi yalam pi ne benta wo i sin wo ong ye pi wa hamtin hamsme ye kun ye ka hok yang pi ben siao thu le ikivi go em hok en ka nong kli wo to wa ka sorkar le bor go henry ka hok yang pi yin go we daw yo pi ka justice ka wi sngi. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEM's bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEM's app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEM's, our ride, our future.